Ndagushimiye cyane wowe komeje kudukurikira kandi nongeye kuguha ikaze mu biganiro byacu nk'ubisanzwe ku gicumbi cy'ibyegeranyo byihariye ubudasa amakuru agezweho muri entertainment, muri sport ndetse n'ibindi biba bivugwa hirya no hino ku isi. Tukugeza kandi top 10 ku ngingo zitandukanye. Mbonera kuguha ikaze muri top 10 yacu y'uyu munsi aho tugiye kugaruka ku bakire ba mbere 10 ku isi, top 10 richest people in the world 2023. Ni abakire kabisa bayoboye muri uyu mwaka n'umufaransa kugeza kuri ubu ngubu niwe uyoboye uru rutonde rw'abakire ba mbere ku isi. Reka uyu munsi turebe abakire 13 ba mbere kuri iyi si batunze amafaranga menshi kurusha abandi. Ngushimira cyane we wamaze gukora subscribe kuri iyi ukaba ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba utarakora subscribe kandi nawe kandi handitse subscribe ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nawundi je nitwa Al guhaye ikaze muri iyi top 10, ariko twahisemo kongeraho n'ubundi abandi bantu batatu tugakora abakire 13 ba mbere ku isi mwaka wa 2023. Guhaye ikaze. Tudatinze n'urutonde rwacu, reka duhere ku mwanya wa 13 abakire n'ubundi 13 ba mbere ku isi. Turasanga uwitwa Amancio Ortega. Uyu nguyu akaba muri uyu mwaka atunze billions cyangwa se miliyari 77.3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu afite imyaka 87, akaba afite inkomoko mu gihugu cya Espagne. Ku mwanya wa 12 mu bakire ba mbere ku isi turasanga Larry Page. Uyu nguyu afite ubutunzi bungana na billions 79.2 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 50, akaba afite inkomoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 11 mu bakire ba mbere ku isi muri uyu mwaka turasanga Françoise Myers. Uyu nguyu ndetse n'umuryango we baza ku mwanya wa 11 mu bakire ba mbere ku isi, aho babarirwa billions 80.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu afite imyaka 69, akaba afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Ni mu gihe ku mwanya wa 10 turahasanga uwitwa Steve Ballmer. Uyu nguyu afite ubutunzi bungana na billions 80.7 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 67, akaba afite kandi ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Steve Ballmer akaza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 9 turasanga Mukesh Ambani. Uyu nguyu akaba atunze billions 83 ndetse n'ibice 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 65, afite ubwenegihugu bw'Ubuhinde, akaba azanyine ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere bafite amafaranga menshi ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ni mu gihe ku mwanya wa 8 tuhasanga Carlos Slim Harry n'umuryango we. Uyu nguyu ubutunzi bwe barirwa muri billions 93 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 83, akaba afite ubwenegihugu bwa Mexico cyangwa se Mexique. Uyu kandi nyine aza ku mwanya wa 8 mu bakire ba mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 7 turahasanga Michael Bloomberg. Uyu nguyu afite billions 94.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu kandi afite imyaka 81, akaba afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Michael akaza ku mwanya wa 7 mu bakire ba mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa 6 turasanga umugabo wigize kuyobora uru rutonde mu myaka yashize, bamwita Bill Gates. Yamenyekanye cyane muri Microsoft. Uyu nguyu afite miliyari cyangwa se billions 104 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 67, akagira ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Bill Gates aza ku mwanya wa 6 mu bakire ba mbere ku isi, akaba yarigeze no kuyobora uru rutonde mu myaka yashize. Ku mwanya wa 5 twinjira muri top 5 turasanga umugabo witwa Warren Buffett. Uyu Warren Buffett
afite billions 106 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu kandi akaba afite imyaka 92, akaba afite n'undi bwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Warren Buffett akaba ari we mukire wa gatanu ku isi muri uyu mwaka 2023. Ku mwanya wa kane kuri uru rutonde rw'abakire 13 ba mbere ku isi turasanga uwitwa Larry Ellison. Larry Ellison aza ku mwanya wa kane, aho afite ubutunzi bungana na billions 107 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu kandi afite imyaka 78, akagira ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umugabo umaze igihe gito cyane rwose yarayoboye uru rutonde mu myaka mike ishize. Uyu mugabo niwe wari umukire wa mbere ku isi, bamwita Jeff Bezos. Uramuzi cyane, yamenyekanye cyane muri Amazon. Uyu mugabo nyiri Amazon afite imyaka 59, akaba afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jeff Bezos akaba afite ubutunzi bungana na billions 114 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kabiri turasanga umugabo wari uyoboye uru rutonde mu mwaka ushize. Uyu mugabo afite inganda zitandukanye, turamuzi cyane muri Tesla, SpaceX, afite n'uruganda rukora ibyogajuru. Twamumenye cyane kandi ubwo yaguraga urubuga nkoranyambaga rwa Twitter, bamwita Elon Musk. Elon Musk ubu kugeza uyu magingo aya ni umukire wa kabiri ku isi, akaba afite ubutunzi bwa billions 180 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Elon Musk unafite inkomoko muri Afrika y'Epfo, akanagira kandi umubyeyi w'umunyakanada. Kugeza ubu afite imyaka 51 gusa, nubwo afite inkomoko muri ibi bihugu birimo Canada ndetse na Afrika y'Epfo, anafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde rw'abakire ba mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2023 turasanga Arnault, akaba ari ndetse n'umuryango we, akaba ari Umufaransa. Kugeza kuri ubu ngubu afite imyaka 74, akaba afite ubutunzi bungana na billions 211 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu niwe mukire wa mbere ku isi muri uyu mwaka. Uru ni rwo rutonde kandi rw'abakire ba mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2023. Ngushimira cyane wowe ukomeje kudukurikira mu biganiro byacu bitandukanye. Niba utarakora subscribe kanda handitse subscribe, jyubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Wibuke kandi kudusigira comment yawe, utubwire ibyo wifuza ko twagarukaho ndetse ibyo ushima cyangwa se ibyo unenga. Wibuke no kulikinga ku biganiro byacu. Nabundi je nitwa Emial, komeza ugire ibihe byiza unogerwa n'ibiganiro tukugezaho. Salam Shalom.